Dr. Meban Rani. Hadirin mengalas ngap ia kesaman ipas dalam opening and shutting doors. Ngalaman ia ke jinglek pelau blay hakata-kata yau barok away. Namar bela play lat ublay. Hadu jen lai teli kipus. Ngalalait sya ke jing sing duai ha Souls Cafe ha lait mkra. Bat ngalapan jing duai kerpang ia ke bakumno ke kam bangadai banjit na kini ki lai teli. Bat ke jing ai ublay ngalajit bat priang ia ke way na kita kikam. Kepala long sisa ke jing kerku yang keburam baro nga ai syu jisu ia ke jinglek babaha jong yang Dangshan i para arkme jonga ilayo ya ke jing pang khlai acute bacteria poliomyelitis kepucur ba ingkar bat ke jing kuslai jeng mod ila phone yang bat kerpat bakan kersan lem ye i ha ke jing duai bat ke ne kalaja kendiat for hadin mengadang syudap sngap ya ke sermon ipas dalam partnering with God. Kabala ay man siya mga kumha kata kakilipman. Da kabaying scam ha kaktin ublay ngalapan bana, da kajingay ya kajingpan kaya utray jisu halo jang i, pat ngala ay man siya mi i ba imday ban aylat ya kajing shifting, ha kajing im jang i na marba u jisu uladap joblot ya baro na kabenta jang i. Ha kasingi kapabot, ilalek biyang ya kates kabakat to kat disngi menswa, kareport kalapan i, biinhap late siya sumarha hospital. Henry hagani ke kelemat pan da ke jing IA ublay ke report kalapan i ba idon kam tang ban syudi dawai bat om dan kam sa ha hospital. Keburam bat jing yaro baro ya ujisu na kebenta ke jing penkia jong u. Denzel haga steps ngi ublay ke kepo jenga kala thut ba. Henry tang hadin mengalai shim mentana gami utrai haga jing yasang jing khawai utrai revival hum ngalayo ma jing penkia pura yoro utrai. Anisha ngala duwai jor baga internship ke bangan yo kan long ke jing kerku yang pat kam tam bangan yo la ban let shaki jing yasang hakas ngi utrai. Pat utrai ula jubab hakarukam ke bapala bat kepala long palat ya ke jing kemi lenti jonga. Tang ba ula penbiang ya ke internship ha USDM kajaka kabam na cengay na ka worship center ha Guwahati Henry wat kaporu kakut kam kloy ban ya kabangala kami lenti kabala pelela yang ban let chika jinga seng duai ki Bible study pat ki weki program jang ka ministry ha Shalom na sngongu yo try bula ayanga ya ki jingkerku ki bapalat ya kabangala pan kublay shibun jisu adora kendiat sengi menshwa ngalayo pang penher kepo kabala ne hadu saw sengi haka sengi kebasan kajing pang kala nangjor namal ngalayo kajing shitmet bat set rendang hadu bangala syam jenjar batang ban ke na jing tia nabar balak telat balat kamet Henry andala poi kepo janmit ngala sedang yo bor malu mala bat ngalala bat natenya ke global prayer meeting haka bangala yo ban panjing duai kerpang bat markum tahi ngayo sngo bangala kham yo bor bat nga ay ngo yo try bahaga sengi kabuput ngalai kot pura bat ngam syam lapang syu kaburam bat jingero nga ailot chow jisu unong penkia jongi akor yaro yo jisu bela pelat yang nakajinglong raw hakaliang kapisa katingka alaya kendo ya kajing kabala slam ha wat la ngala persyang ban penya ya kijinglot jingsap hakarugom kabadai wat la ngalaya syanya akajing pendap penbiang utrai Henry ngam shim la yo i ne ma e ka jing light lut na kani khat do khat wai kala ya thu i ki jing ha imenter pat kum chu ru ha i pastor jongi pat habang ala dep le kumta ngala sngo ya ka jing suk ka bajilio pat ka jing shanya ka bathamai ha ublei hakawai na ki jing seng duai i pastor jongi la ya sa mi ka khatien shaphang ka jing light lut na ka jing long raw pat ngala pediang ya ka da ka jing et pat hakata ka ju hi ka tayo ublei la le phala pat penlengo yang namar ba ula ple ka lat yang bangan la ban siudap ya karam ka blasa la slam ngadap ka jing sngongo bakra ya ka jing phau khpa jangi tang ba pen phai piang pat kerku yang ka liang ka pisa ka tingka Henry ula pen thamai ru ya ka jing ya jan jonga bat u hoot ulong ubayai ne ka buram pat jing ya ro tang ya u kong please haka global prayer meeting ngala pha bu jing duai na kabenta iwe iparlong ibala sakut katulap lakat to kat nepor
Kabapala kalong batang hadin kan biat bor baladep banduai layok ke kubor bala pelat ya ke tulok jong i bat kelapoi sya ke bank account. Kaburam ngi ai shaw blay na kabenta ka jinglong bashisha jong u. Ngalapang su jindong UTI. Kabala pentut ya ka let kawan jonga bat kani kalane lakum balai tayo. Handre ya ka jingaseng jingkawai utrai baladep hadian bai pastelam ila duai halor jong hi baro. Ngalayo ka jingkot jingkia kabupura hakata ka kalip madhi. Kublay shibun try Jisu. Kong neba, lakum bakat tukat ni por menta, gilayo sngow ya jing plan na ginoyalam, pat ki para bangayad haka ministry, syapang ka jinglap ya kapisa haki pla jong ki giant pong, ki pla pisa, pat ka jing pay pala kapisa haki bank account jong ki. Man la kapor, nga judway jarjar, kutray, to ay bakandi kan jalong hangaru. Oblay ula le pala, nambar bahaka janmit jong ka snisat jan, kat bangadang wat yaw jingdeng balaja haki pla jong ki jan pat ki pla pisa jonga ngalalap ya kapisa hakabek kabangam shimla penon kamla selamba kane kalapen kendet shikat day yanga tangba ngatip shaipan baka day ka jing jubab ublay ya kata ka jing duai jonga yaro yaw try Pastor Wanda bat sik haka Friday kablala kalakta ka kli bat las dangru ka jing jarho. Ikhon jang yiru izik ilayo jing shitmet hadin bangimi na Bible study. Hakatahi ka janmet idikin Israel ila panlong ya ka Shabbat dina. Hakaba layadan rin ka ru u brother Micah na Israel. Kata ka jing yabam jamet kala sedang da kabakadia akpu bat di wine. Nga bat izik nilaya shimbanta da ka jinget bat shisha hakatui kamit ilayo ma jing pengkia. Kublay shibun Jisu.